press me zaum tak tak te amasain MNF Legislature Party mingin chibai kabuk chewa voina MNF Legislature Party in avoi khatna tana 9th Legislative Assembly kan Legislature Party in press conference kan nei voi khatna ania Mars Khanin leader of opposition kan yangin ka office lama press ta thing pui ka in pui chewa voin hi MNF Legislature Party anga press meet te kan ma chon hasak cheu ana hian hetizat kan press meet te in local hi kan loma thule ga kan so yang chun te in media nang mani kal tanga kan mai ta kamin pon so sak kan be seya tin hei voina hianin MNF Legislature Party hi kan khat cha kan sakat cha kan puradi ti MP na tu koin member som kan nia kan kim thap kim sim po hian MNF Party a purdana sa sak om pialama Legislature Party te kan tho na athat zia alam tiring ka khia chu chu tuma kan nei masaduni voina hian thil tam tak soi tur kan nei rualin thupui han soi du bi nei kan nei ya chu chu tun maya kan chief minister zaom takin press conference ni thum thanga samni somni le pali a anei chuma athu soi sum laps le laps do chungchanga saski sum chungchanga athu soyakha MNF Legislature Party chuan zoram mi puite hian khudik khiat hi kan right ania kan chief minister zaom takin khudik tok lo mi puite a hriat tir le office zaom tak kal tanga sarkar kal to te thilti le voindia sumlap sungchang ko mi puite ngai tuana adilo zo ga suai thei tura khudik tok lo asoi wangin voinia hian khami chungchang kha kan thu hlom liana kan nei dona tin kan tuan soi tu tam tak hi a document ne kan press meet te pek tu chu point kan non indina wangin he kan thu hi nakina ki hian atang pui leader Legislature Party kan yagin bul kan chananga zona te kan press meet ten in nei chu ai kan thian kan legislator sauta hianin arem sandan angin an chang bokanga chutiang tu chuan voinia kan subject tu chu sum laps sungchanga kan party tra kan pusoi chief minister levin office Mizoram mi puite hemi chungchanga thu dik tok lo a khin chungchanga hian kan chief minister office chamte assembly ate mi puite hena thanga mu chau sarkar an kal chu hianin thu bel chian dol tok lo an sei ta ho mai hi dik loving kan kheta wangin hei hi kan don soi chuan san tur ani pakhatna chuanin kan soi ta kan khan kan CM zaom tapulal doman MNF sarkar lai kum sang ni somni le pathum kal chawa khan saski part 1 vaibel sejani chengloi sing ni alaps anga soikha khudik tok lo ani ti hi kan soi chiang duwa khati hun lai sang ni somni le pathuma khan vaibel sejani cheng nuai singli alo suaka tender te tia contractor ten na an thoa engkim an ti khanin vaibel sejani khapek pelman ania ongoing akala financial year aliam don khan central sarkar appointed tirman ni in payment abangko peturin kan deal hala chu ang zong ko chu central sarkarin financial year thara khan binon pek le ka wangin chen khat ma abo bang amlovin Mizoram sarkar account ale kan contractor te hian samhi somni pathum saski patuana khan poisa an huveka cheng vaibel sejani laps anga an soi chu laps khachu mutur om to lo boral turakhania am mai ro chu contractor ten poisa zong kha an huveka
tin na athora tura athok vek boka wangin khalaya kha laps ani lo zia ti chiangna aoma finance ministry centralina an samson na le hemitan unpaid bill kha na thona poisa la pek lo pual liang liawa asang son ni tar ko hi in ne na pek kan tum ani adot le chuanin hami kal zela khanin saski local sole sam ni somni le pathum somni le palia vai bel se zanga nuai singa sangson kan mule ta chu chu niruk takwa sam ni somni le pathum in khan puan ma hakhat e bachawa khan kha sangson kha ministry ta local kan muani chumi tang chuanin MLF ministry kal liam ta khan hakhat chung bora khanin cheng vai bel se zani kha na thok tu te thora turin sum le pai engkim ape mana ala pek bang vai bel se zani samruk le paruk nuai singni saru zaruk samruk pakwa te kha tuna eli ra kan soi sarkar tharpula doma sarkarin atilap sta ani kan tia kha thanga chung so poisa sarkar elaya sarkar kan ro chu na kha an mang talawa an la release talawa tin khami ba ka laron pek le tur poisa omte pek rei thelovin sarkar in tha da la wangin alo om ta ni tia kha kan han soi duwa vo in theng hianin contractor te ne na pass installment ta na poisa omreng dana guidelines sa sarkar finance ministry lo luin ni som chungin poisa pek chwa tu ti om sia kha thanga chung hi sum hi angkol to a vai bel se zani samruk paruka hi sarkarin bo in theng hianin athok tu tu te ne na ala pek miau lo wangin central ta ron pek le tu ra kha pek thei lovin a om ta chumi bang chon lap vai bel se zani samthum pathum kha a om ta ni ti kan soya kha voi ne hian kan han soi chiang do a supporting document a po hi pek cheu kan tumani tira dot le chuanin sarkar na a in tha ka assembly session kan nei ate po kan muwa sarkar thar zpm sarkar local hima khan contractor khan fel to agreement te po neya na thok chan tur te ren reng kha sarkar kal mek te hian na tho tanan alwa har sana khang sang an siama kan engineer te verbal instruction pe in na tho ti lo turin an ti ni assembly house a kan MLA za om tak tak ten kan ngai takin hei hi dan ang taka engkim mai tender chwa na matu turte agreement engkim zia fel to hi na chan ti turin an nge na an soya house sunga chuan na thok ro se na thok turin lo ti ha ro ti in commitment nein an in soya mi pui muwa an soya ni a mai ro chu a feel waka engineer ho ne na la chan ti lo turin an ti nge ni na chen reng sai ta engineer te pon angkal pui nei the lowa angkal nei the lowa na an thok chak lo an thok nei the lo di an ti po hi na chan tura kan contractor te na thok tu te an in em lain sarkar order instruction awange ni engineer te pon sai ta en pui nei the lovin thok nei the lowa an siam awangin contractor te na an thok muang an ti te hi sarkar hian mo thuk tak apura di ti hi kan soi duwa tin chu chang ni lovin tender amount sunga engmo za ti kan contractor te ne tagin lak chen sak tumin an mani workers ten an chan ro an nei te tu ta na hian NCM rem pui tur te poin an som na sa chu mi ni lo chok kan sel do na ni ti te po tum tam tak soi ni wangin helai hian anek ser danga hian lekha po kan siama saskia contractor ten PWD engineering chief ne na te lekha an pek na eng chungchanga adhar sana an khen na te le tuna phe chuan ko ta hial te po an dikna an chan ho hai lang tura kum him sak tura an zual ko mek to tu te po kan mu ni heng thil kan sarkar hian thanga emo Mizoram sarkar le finance at enkol to chunga tun hai mars ni som thum le pakhata sum khatizat vai bel se sani som thum pathum alap sa po MNF min la bo pu thak mai kha mak hi kan em maya thanga an sarkar to sum bo man enkol to sumalap sa MNF ti lap san ti kha kan sarkar to bok silo ni
kan ngai to na chuan responsible government mo langam sarkar hi kan ban nei lo em at sia piang sarkar ma sato an puwa enga mo le ka yan an manian in fakchiam siam mai te hi mi puiten thu nei na kan pe ya December niriat sam hi som hi pathuma tagin sarkar na an king to a sarkar finance bomb song song an kuta oma engkim ani to a he mi chunga har sana mi chu ka mo ani tia pa chan changa mo langam tura kan ngai be kan chief minister sarkar kal to liam to mo an putit an mo an putit mai te a patling lo kan tia voi ne yan zoram mi pu ta po kati suani tia ngai dam po dil hi tura kan ngai ni tin heng te wang hian heng sum sarkar in tha da na le ril ru thatok lo an put wang nge kan phelo workers sen khatte ne rai nor na sar wang nge kan phelo sum vai bel sa sani sam thum patum alap sa wang hian kan state revenue kan hu tur GST te labor cess ate cheng noi sang tel kan state te kan chan tur dei abo a om kan hu lo pha hi apoi em sum le pai in dai to lo na sarkar in kan nei na sa em la ya het yang anga sum central dina kan ne ra aron pe reng sanction om to reng mang thei lo wa kan han om hi amo kur dik tak chu tu na kan sarkar lai hi an ni ti hi voi ni hian kan sei du ani hang chin kha ke in kan sei du ni selangin paper kha an pe chewa ngai ngai an khan ka sei lo wa nakina kan chian ten enga wa zo dai nei point an pe chewa hard copy ba ka soft copy po kan pe chewa ta teng tu chu kan tinga hang kha voi ni kan din bun ani wang hian MNF legislature party chuan kan sarkar hian mo langam selangin heng ni khwa po hian thanga zot to sarkar to lo enga mo leka apua chief minister berin press conference aro MNF ti lapsa dilati fo mai te tin sam hi som hi pathuma vai bel se zani kha an ti lapsa ni ti alap lo zia unpaid bill sarkar ina central release to zia te na thoda tu ren ki ma tho zia te chumi ya contract to bill la wik to te po ta khan chianga nga kun local le zel tura kan sarkar hian mo pungam responsible government ni se kan tia he kan sum le pai chul lo sarkar in tha da awanga luang lal ta hi poi kan ti wangin MNF legislature party chuan kan bu le thira tur ta na kong sam sanga mala chum zel kan tuma chung kan tala tu ang te po apoin pasakin kan kan ta langa a theyangin kalpui zel kan tumani ti kha kan sei duwa kan governor aten ni mo central ministry ani mo sarkar ko hian an la chok thei don lo ni point theyang to kin pui kan tum tin kan dikla kan chan ho thing tlam huna na thok tu tam takte kong la lo an to tir ringot mai hi adikin kan pelowa en ko a hian theyang to kin mala kan tuma atira kan soi fo thin keini MNF legislature party te hian constructive opposition ni kan tuma athayang anga sarkar thopui kan tumani kan tia kan soi thina kha kan din na alan ni renga voin ni apo heng thil hi athen lo turata na house kan soi le kan aule sarkar ko hetiang hian kal ro kan ti moi lai po ang kal pui lo wanga mizoram torna lo theng ta hi apoi kan ti le ti kha a leader kan yanga kan sei no sak ni te se kan press meeting zona in nei chuan kan zot ula kan ho tu te arem chan da nangin chang don ya se sole chang to kami semua tiga dari alat sultan ni serta tiga oma ini apa saya pun dengan tujuan punเนี่ยโซนทัดตักไม่นี่อ่ะกุจิระโซนนะคะตัวน่ะมิโซรัมสุรคาร์เอ็นคุลเมกตัว ZPM สุรคาร์เฮียนอันนี้สุรคาร์นั่นลากจังอาช่างอาให้ไปที่ช่างอาเลี้ยงและที่อันนี้อ่ะ financial year พอเลี้ยงตัวกันเชื่อตั้งแต่ financial year จูมาร์ที่สมทุมประคัดตอนนี้สมดีปลีข้าเลี้ยงตัวfinancial year เลี้ยงตัวเฮียนซุ่มรับปักเตอโอเมมตีกันเล่าถิ่นผู้สุขานากันพอเปลี่ยนไลฟ์พูอินนี่กันชีฟมินิสเตอร์โจ๊กปักพวกข้าเล่านี่ไม่เทียเทเซอรี่ออฟฟิศเจ็ดก็ควรละผมมินจุซุ่มรับปักมาอมโลเวคา
อันที่ยาทีวีแต่ก็ลงเห็นแต่ก็ลงพวกไอ้ปุยมาเสตัวน่าผู้จิรัสวยหน่วยสิ่งนี้แหละสร้างรูปเลยจะรูปสมรูปปักหัวหน่วยนี้จู่หน่วยสิ่งนี้แหละสร้างรูปเลยจะรูปสมรูปปักหัวค่ะ first installment นี่ first installment นี่สิค่ะ financial year พวกอันเเราจุดนี้เราฟัง financial year โดนอ่ะพวก release ช่วงเราเป็นอันกุลต่างกันนะจู่ฟังจวนค่ะ first installment เบอร์ค่ะอัน release เราฟังin second installment ค่ะอีกห้อยมาอินอารมณ์ชั่วที่เราคิดมันจู่ฟังจวนการเชื่อตานจวน for in แข่งเฮียน for in May นี่หลังเงี้ยนี่เรียกทางงานสุดท้ายนักแข่งเฮียนข้าปุยสาขาชั่วมีอะไรเป็น finance department อันละพวกเราเองกันเรียสุดที่เมฆไล่จวนคนทักตัวจวนนั้นพวกมอลมอลันพวกพัลจินจูทอพัลเราจินนั้นเนี่ยอันพวกพัลเราจินขาลับสาจังโดนนี้นั่นแหละอัตตะกินันโตที่นั่นนี่จูฟาร์ซิสโตลแมนส่งขันอัตตะกินันโตอันมาที่โต๊ะทำอะไรก็สภาพบนใครเป็นคนนั้นเนี่ยเดียวคดีไล่ขันช่วงดินตรงนั้นสภาพกันกุ้งค่ะลงแค่ลงกันอันนู้นเลยติดตามถ้าทัดเฟซนี่ลงคนว่าไฟมันสิบวัตต์นี่นะหมออันสิบเสียตัวนี่เล่นโดนitu ni hasil fiaturan ni tin kasih lau len ron lau nge kasih lau tin hoi na hian han soi tui me chuan kan official te pawh hian an du chin silan du lau chin sil lau mai ang chi hi tun la ya chuan a chi to lau hian ka hria ke ma ang ngai da official ser lau hi politician te pawh thing hret tak hi kan om ve hi kan official te pawh hian an hriat ve hi tu ning ka hria tu wang chuan laps pawh ni chiami khati hanin ti ve le mo atakin sum sang son po kan account e ma la ron lut lawa lap sati thei do na mi tiang ve la politician lo pum tum te po official an omani mai thia chu tiang ani lawa he sa he poisa sa ni som ni pathum som ni pali a sa ski pat wana tanga crore zanga noi singa hi sang son thap ania sang son thap ani ve po ni la finance department point administrative approval an pe thap aniข้าdepartment คุณสานอันว่าเป็น PWD an เปีย PHE an เปียงอ่ะเพราะว่าแต่พอใช้ implementing department นะ so เปียตัวทับลับสีมิโซรัม history เฮียนั่นละฟังพวกอ่ะ SSA แต่พอลับกันเปียข้าขจูมันก็เตียงซงอ่ะ impact แล้ว commit เข้าเรียนแต่ว่า administrative approval impact จูสุดท้ายนะdepartment implementing department อ่ะให้เรามาเราละรู้งั้นนี่เป็นแบบเราชัวร์ละเราโอ้เฮ้ตัวอินทีนั่นนี่จูข้ามีที่ทับเสียสุรคารามันอินทักว่าซักคนเป็นดาร์สัวคอนแทคเตอร์ทันนั่นน่ะโทหันพัลอาคิมาโทพัลเราริบุตเมฆาอัลลับสันตุนจู่ป่วยขบมาตุ้มไอ้ห้องอันนี้ทุกอย่างเกิดที่เรียนที่ข้ากันสวยตัวแต่ชวนโคตรเต้นกัลติเตคารีอะข้ากันกัลาอันจักให้ชวนอย่างที่เงี้ยสุดคาร์เฮียนเซอร์ออฟเท็กซัสแล้วมาตั้งแต่รุ่นโดนเงี้ยกันเชื่อพันแล้ววะที่ใครๆนี่กันลีดอะไรส่วนอย่างคานMNF Legislative Party ชวนกันเพียงอ่ะนะสุดคาร์ผู้ยังไงพวกผู้ยาอันอยู่ปัจจุบันกันลากามินิสทรีละมาพวดชวนเสียชวนแต่พอกันอินหัวมันก็นี่ที่ขัดสู้กันสู้กันลีดอะไรสู้ตัวนักการเชียร์จีน่าชวนมินิสทรีละมาพวดเฮียนเห็นเป็นจีนที่โดนรีลิสต์สีแล้ววะที่นั่นมารอนรีลิสต์ด้านนี้ไงตัวเราชวนว่าออเดอร์แต่กันเราอินเพอร์เฟกต์ตัวเสียที่ลำพังส่งเฮียนกันสุขารักเฮียนสุขีนั่นเฮียเราลิงกันเสียMNF สุขาไล่ขัดชวนสานิสมดีปริสมดีปฐุมาคารหน่วยสิ่งที่200 crores พูดดูว่าเพจนั้นลักษณะที่ข้าอารมณ์ช่วงมันโดนหลอกที่กันเสียก็ยังมาไงพวก finance ministry ก็สุดก็ละ finance secretary ที่ additional secretary ที่ director ที่ก็สุดปุยทับปะเฮียว่า order กันเป๊ะทับตัวอัตรา contractor ที่นั้นทั้งหมดตัวสุดข้ารินอันบิลแต่ first installment กันเป็นได้แล้วว่ามาเสียอันมานี่ซุ่มนั่นหลอกมังอ่ะ contractor ที่ให้สุดข้ารินนั้นว่าตัวจวน contractor ซุ่มมันค่ะสุดข้าซุ่มมันนั่นนี่ตัวบางจวนอินโดนีเซียยังไงอาทิตย์ตรงคำชวน commitment มินเปียที่ไม่ยังมาเสียกัน chief minister เลย union finance minister final process
atia chu tiang chuan ngai ngam takin in ma khosina fel tak lein kami kum khan kan kala kum lia khan khata ko kan tin tel kha unpaid bills pek nan crores ani noi sing ni chu an ron release le maya kha lap anga kan chief minister ina soi hi apui ka tia he kan MLA te singa po hian an biala khang mangan na ko kha ve in ka sia e pa pu biala po hian far kon football field hi ulem khania hi po khi kami crores ani atanga ti khania pakhat ma ni khana soya kan bil te ko kan te fai ka ulem po kan hong kan mang kai te ve ti tu bang chu chuan u du o man lap sa ti kha alak sia po atilangani zoram hun sang sanga ha sun kha dire po mai thel ngani don kim lo om loin kan dong kim thap tu chu kan soi wa tu na keinin alak kan ti ve ro hi chu poi tak chu ti ma yang ke ma experience ka tang point expenditure kan commit tat lo ni commit khan thal tat lo wa 47 hi chu kan party mi te tan an tho ve tan ti te kha oma kan thian contractor te soidana chuan 53% chin kha asum ron release chin hi nang ni wal ula 47 chin hi chu ti te kha tong kam chuan omani ome khang ani kha chuan a poi tha ka first installment hi project sanction ni ra rangin first installment hi project song varna turani second installment kha arun zona turani mo final installment kha arun zona turani project song ka var si lo chuan first installment second installment nge kan mo na tinga ron chuan yang ti khan in a serious life to this som chunga release tour thanga po release lo hi amak man nge zo dang te lo apa kan pinana kalau break itu ông ăn ha cái này ba điều là cái gì thì cái này nuôi sĩ là sao không được expenditure commit là ông được chứ mà an phal lo khai ta cái gì sĩ là sao là được một cái expenditure commitment au je chuma pusir sang ni re sa thum som thum pakhat po kha order issue to da thoni second installment to adan chu order hi administrative approval mila tender hi thina nia administrative approval pe tu cho finance department ani finance department khan kal zel ro ti phalna kha pe ni maya an mani na an budget apon allocate bi ati khan pe to live chu ania apum pui khan wa order chun pe a MNF full line ma se apum pui tho kha tun chen ken la phal lo ni ken la na chung vel chu kan om da kalau in rol ka pu zero zona kan hei centrally sponsor scheme reng a hian earmark chen anon ne ya chu da chu sanction anon kita koi khata hian an sanction vek lawa kan thia da ni first installment second installment kha kheng om thile ni amaro chu khata an sanction amount ka apum pui an earmark base kan on sanction thina chu PMJSY ania mo scheme nang po ni sela kha state sarkari an sanction amount ang khan tender call thina chu tiang chia chuan he saskia po hi 500 crore hi tender chuan chu ta chuan second local to ka chu regarding da nangin contractor nan thoka amo pro so khan lamin utilization certificate at back kwal anon sanction le mai chi second hi chu tiang chu ne tu na po ya ne hi kan agreement hu ni ya tai sai a working period de October 2024 alani amaro chu ta khan thok tu khan atit ka lawa sina probal soil khan voin kan yan a department to the back to hemi financial Chairman Commission and State Finance Department in State Nisom Chungan Implementing Department to Tapetu, the voting and Lapelo, Ikanaka. Adanka Pele to Chuan second installment of utilization of Anna Sabilo Supreme, Anna Saklo Supreme, Annie. So one Chuan he so carcal to Tilong Milo and Yatin contract so karma side doing something nung apoka question Oma. So karma sa amasaleate department PWD tolo other department point contract
tender an call la dana in contractor an changa work order pay rector ta chuanin agreement sign rector team contractor te poina an annex money an da da tuang che hi cancel om te ti ka so te om lo tu che hi a om amar chungri te ni tiran ti lo wa PW department section ka kania tuna pu rabada sen khan saski masa 200 crore alap anan ti ko ka te lo je so kalanga kabial su ha po ai bok tu sam sa bol mo kan mang ka bil pa no re re ka tiam khania chu man chuan voi ni an til ti da na hi adik lo ru wala ni ti hi nang mani kal tang ram mi puitin kam che che ne pui mo ne kam sia aniถ้าดีถ้าถึงถ้าถึงเป็นผู้ทำทุกอย่างอันนี้แหละถ้ามีคนรับตัวคนนะถ้าเสียเสียละต้องให้เสียเปลี่ยนป้าสกิเป็นเรื่องหันที่โดนตาเสียละที่เอเนี่ย Puru. Kan secretary han sang te seo. ข้าเขาจูคอนแทรคเตอร์เลตเตอร์ออฟเอ็กเซปเทนซ์สันเป็ดว่าข้าเขาจูการเซลล์มุดเทนโลจวน working period ตะข้ากุมินออกตุลาคมเตลียจูบางจวน working period แล้วจะรู้จวนนายยันละขบเรนเทคอนแทรคเตอร์เฮซุมลับสกันสวยเบ็ดริสุกังอ่ะเฮซุมลับสอภัยนะจูลับสโลเซกันดูเป็นอยู่อันสุนปาร์ตี้โพเฮียนั่นที่กันลีดเดอร์สยังข้าง constructive opposition ni kan tuma house nge ya po alaps kan no ba opposition ram tak tak te po kan pe ni kha alaps lo nan kan be har zo lo ma se an ilaps ni da tlak mai ya poi em mai zo ram ta ya pakhan na chuan mizoram infrastructure tam tak kan nei tu kan nei lo kha apa ni le na chuan GST 18% plus labor cess 1% kan la ku kha 19% total. Chen nuai sang ni zali som kum pa ni sing le sang kuai kan mudon talawa kha oi em boka intu na nya contract ko ho hi high court an kal ni kan sia kai hi ne na an chan chuan an na hi a working period la zo si lawa an tho ngai do na an tho chuan sarkar ni le pe tho ngai do na he sun ru kal le tu la om si lo chuan state sun khoya mo atang khan an pe ngai dong thatan chu wang chu kan ram ta na khoi tu he sa ski lam si chu wang chu hau sa po khan kan sai me sa alaps kan hau ni ngoi ani ma se ngoi ni a chuan kan sai kha khami kan sai khan kan beng har zo lo em ni chu wang chu ilaps to khawa chu kan ram ta ni na khoi ta ji ta ni ha ka chang ki le kami saksi sumpang penggunaan teknologi serta kereta yang cumjong nak wayar anak kita. Soalnya cumi itu zasum sari pengaruh an achieve program di UCT yang program yang mana so. Hello, obi khaso na inso khalo bu khop mai dire po ho inthen na release lo Apoy sa pero release lo. za som sari panga khing ngan sri ngam po ka ti na panina chuan an release lo chung po khan MNF lakata congress so kharna an chan hian na om lakalo lai emo so contractor ten wa gor da ten lo le chuan nan lo ko lo lakalo lai ken sel tu me mo chu then sak tu me mo om ngai lo sem lia po ni da kan ken ten so khan ti om ngai lo ti so na chan na kan dong tin congress sa ngai MNF in so khan na kan lak puin kan lak puin surkar cái po mình minister kan ni bia minister ma sa ten wa gor daran lo tek to kha te kan ni ten an chang to thok ve to ten sa ka le ten lo ten du ti ma lo thok lo ri te u ti kha kan nei ngai a za tha ma se kun kal kun thara hian de thil hi a ron par chok tak me ni he tak ti si koi khop ma ya chu ani pakhat ani toka in dere po release lo wa 25% la zo lo kan ti vel kha amak khop mai di khakan sile buka utilization certificate pe tu re finance department
อันละหังเนี่ยพี่เดบลูที่อัตลขจรบิลิสเซลจวนไอ้นี่เลเวลจวนกันอยู่ที่ไลฟ์ตัวเทปนติเพียงมาเซอันละหังอยู่กันจู่ตู้พวกที่รัดเงียที่ไลฟ์ข่าวตู้บางจวน75%ที่ชวนละมาบันเทกตู้มานิมงดีมานิมงสามตะกี้ทำไมเป็น Sago mga isola ka sa akin, yung 75% ay kaya ng mana. So parang hak sila kutiyan ang luto ka ang natolay din. Biyak din ZPL party din to halin 톡순좀 넣고 우리는 그냥 나고 순좀 하고 자처럼 저기 된 아무나 그만 가진 꾸이래 이거 봐 내가 하야가 투지기는 어다 가는 거와 인스트럭션 민배야 톡순좀 빌로 우리 저가 로마장 우리 리야 안 비야 저 방송 나 소득가 축마이니 아누와 Helaya first installment 53% aum tingka tu pun asia ta wang kan mixing ka tu thoklo thelo anga min duo wangi ya 53% so ma tang yani thokle so me lo se on tile chu ta ko bai ta ka so wang so second installment ko dong man lo win easy ko submit thelo win an boi ka aum sia ta kam ta so ya politics sab ku bala na सरकार में साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटू सकना लोगे कोई ना जो वांगसुआन ये सरकार जितने सरकार का अंतराल में ये सासी ना करने तक साथ पाते ना चीज़ डेवलपमेंट तो मैं सही दूँ मैं ASEAN खलाई था क्या तो वो水库啊，kan juga dia kan ada non tak lo satu yang ini ani kalai kafia dia kan so yang saski project hi finance part 1b ki finance ministry level la ron na program sanction me dia part 6 ke part 7 ke part 8 ke po oma kakatu align ministry zo kinan analyze ke po oma capital investment ite capital expenditure ite hi ani da dikta ke country ata poi mo ko mai kabia la train example kan so yang si thiang le ke sarali or tha chwa lama khuwa ko ke sarali nia si thiang ko chu vela tanga peng khomong ping ve takani anni khoni tan kha chuan capital investment lok le ro pui le thaper chu a an ngai le ke pui na ka ngai pui chu si thiang atanga ke sarali kong lai khan ten katin capital investment han ti hian shopping mall lian teu sak te mo building khon woi sak te mo hi kan ti thin hi aflo tin saski a hian 75% kha second installment kun nana kha khami utilize ka pui mo project lian pui vek ti taila 75% lo kha khat part 1 ti kum khat sunga man tu khani box se sungkha ahrasani tu bang tuan MNF sarkar masakhan adan le shrei ayum tication zong fi pur takana tuin Mizoram changkan nei rol khai sela inclusive sela sa pung takin huam kim sela potere te po sa chi hian thingro se ti in an kombi to ka capital investment kan mi thiam te le a khomi te na thana chu tianga ti chu ni tu wang chuan a huam ko huam zawa MLA te na ni sema ti tung kam te kan ram khoi tu te kan mang ti hi a khoi khop mai MLA ten sa ki sum hi se te thilani lawa department a kalvit ani attender a po danang thapa tender vikani tu wang chuan bial tin cover ita zo ani MLA te na an mani na an chane an tuan chalai kila na man lawa chu aski ina tutan tak poni Mizoram kumi kan ka ba bia wani le te khanin enge zo da olom sor kan tianga hey
suman butuhin siya na rin ito guideline ang kan PPR siyang pagsesya hemi model auto conduct project boy ba at kung man ni PPR siyang tweet din din na no dia upo na tupo ko actualize so niruk thakwa sang ni samni patuma sangson masakan dong tika ka jekin kan pe chewa october ni som ni ko vela MCC puanga zani kan ri dis phangka kan ti chak bio zo kan ni tang kha ni themin kan ringa so mai ni lawa hei document kan le fek na April thata ko correspondence sakala sun thata ko correspondence sakala apa kuma nuai zani ron chuak man lo ti chuang ngai kan tu bangai son tilak fe kan mi alawa intere po lak lo re ngani mi ne kun lai chuan chu bang chuan kha nen kha na kal ko pa har kan kam tak ko om ya la ya chuan mi zoram chang thilan ni lawa gavelo fan dia ko du ang anga na ku le sam sam son ro so ni thei po kha ni big lawa chuan lam fa hra te siama sarkar ma sahan te tum te tung kam in lo thede ko ni me te ya ma se kan kha bi hun lai kan thei tok chua alo kala ni kam bi first installment kha tianga donu ni kha chuan second installment ko hi don mane mo commitment chu ni an commit lawani account pro takin second installment sentence kallake niruk thakwa September sang ni somni batuma central pen pusa kan gonga chu hei hi stania date of commencement kan ti contractor na work order lak so ni hi October ni so palin October ni chu agreement sign nei ka te ni chu October September ni ruka sanction alo thenga contractor and agreement sign hi ni tum October ni khatiar so har chakha in la pulo le tikhan afia tho angai taila thil pakha o Eka puni sana si ani so karen kha kan ya usia mede kya kan mo nei jelian na mukan kadin ai mene na ano sa ben je kian si aulo me ka po tulan kan ano ulo ta fa so ka ko kan ya ni mo không phải được người biết thì đi không bị cái khâu học luôn cũng ra thì làm gì khâu written na om lo wa written in pero ti contractor te po hian an dila ziak te puin thok lo tura men ti chuan written in pero an ti pik lo tu ma an tingam lo wa chu tiang vel chuan an khot bai atun theng hian kan priange 53% bak hian ngam lian an dang tat